Hello friends, uyu munsi turagaruka ku mwana umaje kuba igitangaza cyangwa se icyamamare ku mbuga zigiye zitandukanye nkoranyambaga, yewe ahangaha akurikirwa n'abarenga miliyoni 6 ku rubuga rwiwe rwa TikTok, noneho kuri YouTube ho akurikirwa na miliyoni 2.800. Instagram ari gukurikirwa n'abarenga ibihumbi 500. Urumva ko uyu nguyu yamaje kwamamara ku bikorwa agenda akora bigiye bitandukanye hirya no hino, kuko amajije gukora amavideo menshi agenda atandukanye asetsa. Uyu mwana yatangiye bamufata amavideo agiye atandukanye, abaturanyi biwe bakajya bayashyira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zabo mu mwaka wa 2018, ariko ibyo bintu ntihagire icyo bitanga. Gusa ejo bundi mu mwaka wa 2023 uyu mwana nibwo yatangiye kugenda amashusho ye cyangwa se amavideo yiwe asakara ahantu henshi agiye hatandukanye. Muri uyu mwaka rero wa 2024 uyu mwana nibwo amaze gufata imitima ya benshi mu gihe gito cyane, amaje gutigisa imbuga nkoranyambaga ku buryo bugaragara. Uyu nguyu umwite Rango TENGE cyangwa se amazina ye bwite ni Rango. TENGE ni uturirimbo bamwitiriye two bita abana cyangwa baririmbira abana bakiri batoya bari kwiga kugenda, kugira ngo babashe kugira imbaraga na courage byo kwiga kugenda bitabagoye. Uyu mwana uvuka mu gihugu cya Uganda akaba yarabashije kumenya indimi nyinshi zitandukanye, yewe harimo Icyongereza, Ikigande n'ururimi rwabo bita ngo ni Kiruga, ariko n'Igifaransa arakizi. Gusa mu mibereho yiwe akunda gukoresha Icyongereza cyane mu challenges twiwe agenda akora cyangwa se mu mavideo yiwe agenda akora. Uyu mwana rero akurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye, aho kuri Instagram akurikirwa n'abarenga ibihumbi 500. Naho wagaruka kuri TikTok ho ari gucira ibintu, afollowingwa n'abarenga miliyoni 6. Kuri YouTube channel na yiwe nawe amaje gukurikirwa n'abarenga miliyoni 2.800. Urumva ko ari umwana umaje gufata imitima ya benshi ku mbuga. Guys, wowe utarakora subscribe, please kora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, amakuru menshi agiye avuga ku nkuru z'abastari runaka, abahanzi, yewe abanyepolitike, ubutunzi bwabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagusabye rero ukorera yewe na share kugira ngo bagenzi bawe nabo bajye basha kwakira inkuru zose dukoze ku gihe. So guys, uyu mwana cyangwa se uyu muhungu umaje kugenda hirya no hino akorana n'abantu bagiye bakomeye, aho challenges ziwe Chris Brown yayikozeho, abandi bastari benshi bagiye batandukanye bifuza kugenda bakorana nawe bamaje kugenda bamugwizaho agatubutse kugira ngo bakorane nawe. Uyu nguyu yamenyekanye mu gihe gitoya cyane, kandi koko yaba yakoresheje imbaraga, ukabona ko ibyo akora abizi kandi ari kubishyiraho imbaraga. So niyo mpamvu rero ugomba kujya uba hafi ya Fungrase TV show kugira ngo byinshi utagiye usobanukiwe cyangwa utazi tujye tubasha kubikuganiriraho, kuko nicyo tubereye ahangaha. Uyu mwana rero amaje kugenda yigwizaho amafaranga menshi, aho ubu ngubu ari kubarizwa mu bamiliyoneri bakomeye mu gihugu cya Uganda, kandi mu gihe gito cyane. Nawe rero wabikora kandi wabishobora niba ukunda imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media kuzikoresha. Nawe ugomba kuzibyaza umusaruro, kubera yuko nago ari ibintu byagorana mu gihe waba wabishyizeho umwete cyangwa imbaraga. Nago bisaba ubwiza, nago bisaba iki kindi, ahubwo bisaba gukora cyane ushyizeho umwete. Turi kumwe rero mu bindi biganiro, nakagaruka. Ciao ciao.